Menteri Kakwat Kakhya uba ALHEC ula kentu ki asha bagi dewan pentelun baik ka kam bagi trei hakum kani kapor padon ka klam covid namar bana kalian ka sorkar kala ban pelaj ka pisa. Kate ka jing kranjung kare hadin bagi asha kila khot da ka jing sange trei kam baklem bu por hadin baka sorkar kam shimla pelaj jing si uba ki dewan yo watla ide ba khanjat bha ha ka shibnai. Bagi Asha facilitator ki facilitator jungi jung Asha boh government under the central share of NHM namun dahulu COVID incentive bagi ai share jangka nak mentaki Asha sanspa angka shibnai nak mentaki Asha facilitator yang kini lapelai na do apply sisi na hanga license apply warning kong apply au April arpo hadu September arpo sau krur kan jola ladap sanction haka arpo pratri umi arpo kabar release Oktober arpo hadu March arpo wei sau krur kan jola rene la sanction hau skotri March arpo wei nang tai ka third na release ang balay na release April arpo hadu umi arpo sikror drifulak la sanction ang katsautri gujud arpo tiga model gini di incentive dan tagi Asha bagi Asha facilitator na apply dot baro akan kum report apply dot adu arpo way jujur ini aku play yang kita sistem gujung trampun bagi kita sistem ha Mga kerpa tu yaki bahakum gani kapur nomor bangi syakri ya ka penpun like em yaki mensim ke ba kodor yaki kerpa di asyaru rada khamstam keniat benyo yaki tulok ujung ilan yaki nororium ujung biru kerpa di bagi dang ya trebe dengan bi bersange ya kamu tre nang wanda di blog mentagi mas wate wat ki biru la pa lemba office jung di district affair Barawai state kalau yang ngejuma dengan lain kendu naikkan roh ini ya. Ini kan strike people different. But we also we keep it. Betul orang kita mungkin por pandemik. Jadi kerpat curi ya ki asya gitu ni. Batogin ya mina up ya kita gejeng ai pada sorkar dan siu iki. Tambah bentar pun ni por ni ban ai gejeng sekri ban penim ni ban siu ni. Ini kerpat iki bagi sangat kena buat strike begitu. Mungkin penting ini mereka.